Hello, 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 hi. Welcome back to Sembang Wayang. Finally, moment yang kita nanti-nantikan telah tiba. Official trailer Avengers Doomsday dah keluar. So, apa lagi? Aku tak sabar sangat. Aku sangat excited untuk tunggu trailer ni dan finally dah keluar. Dah lama kita tunggu. Akhirnya keluar. So, tanpa melengahkan masa, jom kita buat satu video reaction terhadap official trailer Avengers Doomsday. Let's go. Xavier's School for Something's coming. Incursion. Something we may not be able to deter. Before this day is done, we should be faced with an unthinkable decision. Awal-awal dah keluar weh, Dr. Doom. Ni antara first look. Weh, Avengers Tower. Many warriors in our time. Wow, ada Thor. They were far stronger than all of Damn. us put together. And Ramai they gila. died. They died facing enemies and threats that scared me far less than this one. Cyclops. Gambit lawan Shang-Chi. Everything that they sacrificed will be for nothing TVA, Loki. if we do not stand together. Put aside your petty squabbles. Presume nothing except this. If you return, you will return as brothers and sisters. Weh, goosebump doh. Mark my words. Ooh. We're going to need a miracle. Oh, X dia pecah-pecah. It's not possible. Steve Rogers. Damn. Finally it's happened. Finally. Let's go Avengers Doomsday. So basically apa yang aku boleh komen, aku rasa trailer ni macam memang trailer yang sama dia tunjuk dekat CinemaCon. Sebab antaranya scene yang ditunjuk cakap pasal Thor lawan dengan Dr. Doom. Kemudian Steve Rogers ambil Mjolnir daripada Thor. So scene ni memang sama. So basically aku rasa ini adalah trailer yang sama kita yang geng-geng dekat CinemaCon tengok hari itu. So ini adalah trailernya. Mungkin kita akan dapat next trailer tak lama lagi. Mungkin aku tak sure. Lepas mungkin Spider-Man, after Spider-Man nanti ada satu hint yang dikabarkan akan menuju kepada Doomsday sebab Spider-Man the only movie sebelum Doomsday nanti. Ya. 2 minggu lagi kita, bukan 2 minggu lagi. In fact, minggu depan saja kita akan start boleh menonton Spider-Man. Aku pun excited dengan Spider-Man Brand New Day, but damn. Avengers Doomsday ni aku rasa confirm something big akan datang lah, memang akan jadi lah. Apa komen korang terhadap trailer, official trailer Avengers Doomsday? Sila tinggalkan komen. For sure, Marvel is back. Tu je aku cakap. Bye-bye. Assalamualaikum. Nantikan episod esok aku dengan Syazwan akan kupas trailer Avengers Doomsday ni. Bye-bye. Assalamualaikum.